Ojan kone amara high school ni thungkhalawo I5 ni phaisingtui tini luku kuthumung panda songsajakha. Pandawa thangai manjagikha AGS Mongol Deborma Vice President Burjalal Deborma IWF tini President Shindu Koina Deborma Shopna Deborma no khobai kubuni borom gonang adong rok kokti salo songjaja luku kuthum pandani ulo Pandaw phai manjak phane luku rokno ri kutungbo yafarjakha. Sijak Nogjak Saimanjak Division Nong Neo Division Asakaina Kapal Kaham Sara Tirpanam Mathangnani Hanai Chine Party IPF ni President Baram Ganang NC Deborma Basak Baithang General ne Orane Montri Sara Tirpani Dafani Kornadar Father of Tiprasa Hanai Jengmano Tiprasani Father Janok Mahatma Gandhi no Bharat ni Janok Hanai Jeng Laya Diba Tin Baram Ganang NC Deborma Nobo Tini Tiprasani Janok Tiprasani Bufa Hanai Jeng Hanai Mano Basak Baithang Ojagani Ungai Montri Awan Bagai Narang ni Balai Kapal Kaham Tamam kaiba kok thaise obose IPF je uddeshoi khajakka 2009 a uddeshno tebo o division ni president secretary tebo leader stroke IPF divisional committee khlai lubui Riganai takmani itihas tongo chini Tiprasani thaniwo age aidoni simino jeng niji niji Riganai risa tagai snamoi phaimani a practice tongmani bagai